Good morning. Ngasi card message yengase ko. Ngasi card message se koi gi rashi ge accordingly the mind yengase ko. Rashi ge accordingly haina hairagati kwai ahan barashi koi gi mesh rashi ko. Mesh rashi gi se de le se hadi some new opportunities ko. The mind to roga lai ko. Ingon da apha bachanga ko oina oi ko. Number 2 ko brish rashi ke no problems kumba kai gumba le raga su ending oi bodo maka loishan ba nungai traga su loishan ba ko chan ba mind to roga se na brish rashi ko. Next ki mithun rashi ko. Mithun rashi gi na se de la is kaino aina khalaga aina ningaga legiba poto tobio pangtho khandang khalaga legano any plan any creative thoughts creative ideas kumba leraga di adugi part to execute towa amaya amna darkar oigani ko mathangi sena akoigi kaino ko haidi karkar rashi gona se nungai taba ko taba aduma myam do yari ngai release to holo afaba lakpada afaba oina focus to ko anoba afaba lakpa matamda next ki ko singer rashi gi oina se leise ko adum aigonda phagani ko haidi sidalina aina landragadi dum aigonda phaba lakani ko kaina gi na sida lai se investment gumba kai gumba ro phajana tawbiyo ko kana badum porakani ko aduga next ki sena hoi tula gi se kena mauna layo amuk ka hena phagani ko yamna wakhan ngai na kena mauna dumai taro leibodo aduga sina kogi bridge ki sina hadi kana minaba thabak taw minaba matam da kana minaba partner daga thabak taw matam da kana ba relationship kumba yam phaba ko pa amai taro lai ko next ki sina dhanu ki se positive boy positivity then high success kumba kai kumba mai taro la ko mathang gi sina khoi gi makar gi sina the patience leyo thabak taw matam da ko hadi hai hatu ngai ngam singam da ba sung taw taw no ko patience leyo mind se yari ngai cool and calm oina lebi ba hai tar ko sila se mathang gi sina khoi gi kaino ko kumbra shi gi no wakhan ngai ta ba ko khatang emotionally upset oi ba down oi ba ko pa mai taro ga last ki min rashi gi na sile se ko wakhan ngai ta ba ko ta ba yam khalle ko tholo adudagi thola adi amukka hena yam phagane engonda ko adu sida leire khoi gi rashi gi matumina tarot card reading ma'am. Thank you.